Mia kumisa na Holanda, inang mia traha manera un front desk agent. Inang porta na nga habri, pa being back na Aruba kinang. Mia decidi pa bay na Boardwalk kinang, pa sobra ito hupi persoonlijk. Bopahaya hupi kontakto ko hindi ng asikos ng diferente de un hotel chiquito esa ita hupilik. Mita gusta hopi si ehena ng tingus maori basu cara i wag nang goza, wag nang bay hopi contento ku experiencia kinangahaya aquí na Aruba. Turismo ting hopi departments ng boting oportunidad pa sige pa bira un supervisor, pa bira un manager eventually si esa bonita dengan industria di turismo. Amita Shari Sield i amita turismo.